amazina y'inyakuri bamwita Sharukhan cyangwa se Sharukhan nyine ubifatanyije, gusa uburyo ryandikwa ni Sharukhan, gusa iyo tubisoma twihuse tubyita Sharukhan nk'uko wumva ngo Critique Roshan, nk'uko gutyo nyine uko ubisoma byihuta. So amazina y'inyakuri bamwita Sharukhan, akaba yaravutse ku itariki 2 z'ukwezi kwa 11 1965, bivuze ngo kuri ubu ngubu ni umugabo nyine, ni igikwerere cy'umugabo, akaba afite imyaka 55 kuri ubu ngubu, 55 tubariyemo n'uyu wa 20 kuko abenshi ngo ntibazawubara muri seve zabo, ntuzajyamo ngo kubera ino corona, ariko icyo nihaye Sharukhan akaba ari umugabo ukuze, ntabwo wenda twavuga yuko akuze cyane bw'imyaka 55. Umugabo ni igikwerere, ni umugabo ufite imbaraga kabisa, ugeze mu myaka, mbega ageze mu myaka yo gukora. Akaba ari umugabo ufite urugo, arubatse, afite umugore n'abana 3, umukobwa umwe n'abahungu 2. Sharukhan akaba rero mu buzima bwe ikintu cyatanga mbese cyavuzwe cyane ni iby'urukundo rwe n'umugore we, kuko we n'umugore we bakoze ubukwe bwa mbere, dore ko banakoze ngo ubukwe inshuro 3. Ubundi mu mihango, mu migenzo cyangwa se imihango, sinzi uko twabivuga, y'Abahinde bo bakora ubukwe inshuro imwe n'umuntu umwe nyine, umuntu umwe, so kuvuga ngo bemerewe gushaka umwe, mbese umuntu umwe niwe bemerewe gukorana ubukwe, bemerewe gukora ubukwe rimwe gusa. Rero Sharukhan we na Gori, umugore we bamwita Gorindera, bamwita Gori Shiba. Ubwo nyine bamwita Gori Shiba, ariko kuri ubu ngubu urazi iyo ushatse umugabo uhita uhindura izina, ubu bamwita Gorikhan. Gorikhan bakaba barashakaye mu mwaka w'1991, akaba aribwo bakoze ubukwe bwabo bwa mbere. Mbega uburyo bakoze ubukwe bwabo, kuko ni icyo kintu gitangaje mu buzima bwabo cyangwa se muri couple, mu rukundo rwabo, kuko ni ibintu byavuzwe cyane kera mu myaka yacu, kera muri 1991 byaravuzwe cyane, ubwo Sharukhan we n'umugore we Gori bijyanaga kwa padiri, ntavuga ko ari kwa padiri, bijyanaga kwa padiri bwa mbere bagasezeranywa, bwa kabiri bikaba nanone, n'ubwa gatatu bwari bwo bakoraga mariage iri officiel, ari ya indi bambikana impeta. Rero icyaje gutuma Sharukhan arongora cyangwa se akora mariage cyangwa se ashyingiranwa n'umugore we inshuro zirenze 2 cyangwa se inshuro 3, ni ukubera yuko batari bahuje idini, kubera yuko umugore wa Sharukhan yasengeraga mu idini ryo mu Buhinde ryitwa Punjab, sinzi niba murizi, gusa nyine Sharukhan we ni umuyisilamu, noneho umugore we akaba mu Punjab. So urumva kugira imyemerere itandukanye gutyo, uravuga mbega ni nko kuba ushatse umusilamu ntago iryo dini ryaba ari abakristo gusa, ni urugero wenda ndi kubaha, ni ukuba ushatse umugore w'umukatolike uri umusilamu, icyo gihe urumva biragora. Ariko bo nyine baje kubitambukamo kigabo, baza kubana, baza gukora mariage yemewe. Gusa ka Sharukhan ko ngo mu rukundo rwabo kayaga kitambutse wowe umukobwa nyine kuba atazi yuko ari agasilamu karaho, ari umusilamu uraho, ntabyo yavuga. Ariko abasilamu bose ndabasuhuza ku irayidi y'ubutaha, nako mu gisibo cy'ubutaha muzandabure nanjye tugikorane. So Sharukhan rero yaje kwerura, aza kubwira iwabo w'umukobwa yuko yakunze umukobwa wabo, dore ko yirwaga nyine atemberayo, agira bazi ko bakundana, niko batari bazi ngo umusore cyangwa se umukwe wabo asengera muri iyo dini.
Sharukhan rero mu kariyeri ye yo gukina amafilime cyangwa se yo kuba kwakitinga, ibyo yabitangiye kera. We atandukanye na bariya bandi bumva ngo ubundi abantu abakinnyi bose ba filime henshi ugenda usanga ngo gise ngo yatandukanye na nyina gutyo nyine gutya ibintu nk'ibyo simubizi. Batandukanye na nyina ngo bakoze divorce, ngo umwana ajya kubana na nyina gutyo nyine mbega biba ari ibintu bigenda byisubira. Rero Sharukhan we yakuriye mu muryango, navuga yuko ari umuryango utari ukennye, umuryango wari wishoboye. So ibintu bya kariyeri yo gukora amafilime akaba yarabitangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 78 79 muri za 80 gutyo, muri za 80 gutyo. So Sharukhan akaba yaraje kumenyekana, nako sinavuga yuko yaje kumenyekana kuko abenshi tumuzi nka Sharukhan. nta yewe n'uwakubaza amazina yitwaga ngo nde, wenda nka filime benshi twamenye cyane kuci hotaye, ariko nkeka ko abenshi mutanibuka n'izina nuko yitwaga tu. Gusa mwibuke muri kuci hotaye yayikinanye na Kajoli ndetse na uriya mutipe yitwa Salman Khan, ngira ngo abayirebye murayibuka. Ndetse na John River si mumuzi, umwe w'amaso. Sharukhan rero mu myaka yose amaze ku isi baramubaje ese ni iki kintu mu buzima bwawe cyakubabaje. Sharukhan ikintu yatangaje cyamubabaje, avuga yuko yababajwe n'urupfu rw'umusaza cyangwa se rw'umuntu wari umukuriye, wari umujyanama we, wari role model we, cyangwa se uwo yareberagaho yigiragaho mu bintu bijyanye na filime. Bamwitaga Umukire. Abantu batamwibuka n'uno musaza uyu wari ufite amaso manini. Niba mwarigeze kureba filime bita Koira, aho Sharukhan aba sinzi niba mwarayirebye, ariko ni ya kera. Sharukhan aba yitwa Shenkal, Umukire aba yitwa umwami, aba ari umwami bamwita Raja. Ndayibuka neza kuko aba ari yaramureze, baramushizemo diyama ni zahabu, ni diyama ariko mu ntuza mu muhogo atakivuga. Ngira ngo murayibuka. Umukire rero Sharukhan akaba avuga yuko urupfu rwamubabaje ari urw'uwo musaza Umukire wapfuye mu mwaka wa 2005. Akaba ari rwo rupfu rwamubabaje kuko Umukire navuga yuko ari nk'ahari nawe wari se mu bintu bijyanye n'amafilime, kuko bakinanye muri Koira, bongera bakinana muri Karanari June nayo murayizi, ya indi akinanamo na Salman Khan nanone kandi. Gusa ikintu nababwira kuri Karanari June, iyo filime ni ya se wande wa wa Krish, ise wa nyawe, atari kuvuga ngo iki bamwita Rakesh Roshan. Roshan ise bamwita Rakesh Roshan. Uwo musaza rero akaba ari iyo filime ariye, urabizi uwo musaza ni producer w'amafilime. So iyo filime Karanari June baba ari impanga, abari Karani, ntago nibuka ngo Karani abari Sharukhan cyangwa ni Salman Khan, gusa bose baba ari impanga. Barabyawe n'umumama bakaza gupfa, then bakaza kubica, then after baza kugaruka nanone ariko baravukiye ahandi. Sinzi niba mwarayirebye, gusa batarayirebye nta kundi, sinzi ko mwayibona kuri ubu. Yari yayanga kera. Rero ikintu cyamubaje ni urupfu rw'uwo musaza muri 2015. Akaba ari cyo kintu avuga yuko cyamubabaje mu buzima bwe, atazigera yewe yibagirwa.
Sharukhan rero mu mafilime yose yakunze gukina, nubwo wenda yakinaga n'amaction, gusa azwi nk'aho ari we mwami w'urukundo mu Buhinde. Akaba yarakinaga amafilime kabisa aho ngaho, ni nacyo cyatumye bamwita umwami wa Bollywood, kuko Sharukhan niwe navuga ko ari we wa mbere. Uretse n'ibyo, muri aka kanya tugiye ku bakinnyi b'amafilime bariho kuri ubu binjiza gatubutse cyane. Sharukhan niwe wa mbere kuko yinjiza miliyoni 600 z'amadolari. Miliyoni 600 mw'abantu mwe, ongeraho amazero 3 kugira ngo ubone amanyarwanda. Ubwo urumva yariyo miliyoni 500, ubwo ni miliyari 600 z'amanyarwanda. Nawe uraho uri umusitari winjiza 10 ku gashoka kamwe cya, ariko nyine gahoro gahoro nirwo rugendo. So Sharukhan akaba we n'umudamu we barabyaranye abana 3. Umwana umwe bamwita Ariane, niwe n'umuhungu, akaba yaruvutse 1997 mu kwezi kwa 11. Niwe uwo nguwo muri kureba nyine, mbega murabona ko ari ifoto, ni ifoto wa mugani wa muhungu ifoto ni ifoto. So akaba afite n'akandi gakobwa bita Suhana mbega abana babo bose bagenda bongeraho Kani kuko ni izina ry'umuryango Kani. Akaba bamwita na Slay Queen k'agakobwa ke bakita Suhana. Abantu mukunda ama Twitter, mukunda n'ama Instagram, mugende mu ba following. Nanabibutsa yuko Sharukhan ari we muntu muri Bollywood yose, niwe muntu ukurikirwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Harya bavuga ngo ku mbuga nkoranyambaga, ni ku mbuga nyine nkoranyambaga, ariko nyine tunakara agaciyemo. Akaba ari we muntu, ari nacyo gituma cyane bamwita yuko ari we mwami wa Bollywood. So Sharukhan amafilime menshi, amafilime yakinnye ni menshi. Hari Kuchiotaye, ngira ngo Om Shanti Om murayizi, hari Yokoira nababwiraga, hari Don, hari Rawan, hari na cya gihinde cy'ejo bundi cy'umufana fan, cyo ngicyo simukizi, cyakozwe na Rocky, ngira ngo niba nibuka neza. Kuchiotaye ni ya kera, yanga yarayikoze iyo ngiyo, ndetse n'undi witwaga Omari w'Irwamagana, ariko abo bantu bagiye hera. Ndabizi mwe ntimubazi Omari Moses, Super Production, abo bose nyine abo bose nibo bakoze mbega muri hit ya Sharukhan. So filime rero ziri imbere ari guteganya kuzana gukinamo, zirahari nyinshi, ndetse hari n'izo uwo musaza cyangwa se wa mugabo nababwiye Rakesh Roshan ni se wa Hrithik Roshan cyangwa se Krish, abenshi tumuzi nka Krish. Rero hari filime baba bari gutegura nyine, mube mwiteze mu minsi iri imbere. Icyo nababwira, Sharukhan akaba ari we muntu kuri ubu ngubu winjiza amafaranga menshi, by'abandi bazakubeshya. We yinjiza miliyoni 600, mu gihe twa dukobwa ujya wumva ngo ni twa Dipika Pedukoni twinjiza miliyoni 60, noneho we ni 600. Utwo twa Dipika Pedukoni, niba ari Pedukoni, turadusiha twa dukobwa nako, sorry, two twinjiza miliyoni 60, ako zose zibarirwa mu madolari. Akaba ari we kuri ubu wa mbere bidasubirwaho. Akanya nk'aka ngaka rero ni ka kanya mfata mbabwira mwibuke gukora subscribe, sibyo koko?
nongera mbibutsa mujye gushaka izo filime zose nababwiye. Hari kuci hotel ya Yanga, iyo yo ushobora kuyibona. Omu Shantiyomu iyo nayo nkeka yuko wenda uriya muhungu Rocky yayisubiyemo. Koira, Doni, hari Rawani, hari Fani umufana, iyo yo abenshi mwarayibonye tu. So icyo nababwira, mwibuke gukora subscribe niba uri kureba video utarakandaho. Ikindi harya ni iki, like, comment zo njya numva ngo comment yo kuyikuraho umuntu bisaba mbega bisaba ingumi. Comment yo sinyibasabye, ariko nyine mushaka kunshokoza mwayikora. Imana ibaho umugisha, mwari kumwe nanjye, Imana irabakunda kandi mukomeze mushake Imana hakibona. Nicyo kintu nababwira, ngira ngo mwarabibonye ko na Yanga amaze iminsi ababwira abakangurira gushaka Imana. Si uko yasaze wenda, sinzi, hari ikiganiro nabonye bavuga ngo buriya agiye gupfa, ngo niyo mpamvu ngo yakijijwe. Gusa nyine Theo buriya niwe waririmbye ngo abatabizi birabacanga bakatwita abasazi. Buriya na Yanga rero, abantu wenda bari kumva ngo ni siyasa, ngo ni ibiki tu, mukomeze muri ibyo nyine tu, ntaribi. Gusa icyo nababwira, mushaka Imana aho wayishakira hose. Sinkubwiye ngo ujye ngo mu basilamu, ngo ujye mu bakirisitu, cyangwa ngo ujye hehe. Aho uzayishakira hose Imana ibihari, kuko niyo yakuremye. So Imana ibaho umugisha.